dia. Halo? Dia. Ini kira mana mulai tarik ke sana. Hanya dia. Don. Yang ada di antara jantung hati. Tutup dulu. Tempat bermanja. Assalamualaikum. Tempatnya indu. Tempat tuyahan hati yang damai. Entah apa. Benar nyanyi apa? Anak dia, ayo. Oh, benar lagu mulai gelap. Gitar. Gitar. Arya main sama dia Ria. Bocor ni sabun nengik luai. Beria dia. Arya pek-pek na sabut dia biasanya. Beni dia. Apa ya? Dia jadi apa pek-pek na senar lon. Bot ayah senai tandai tepek tanang na iya tepek ya. Oh, tak usah kepek dia jo. Tak usah. Oh iya. 2,000 ekor ya. Iya 2,000. Bagus. Coba nyanyi berma. Anak dia, ayo. Oh, coba. Nada nama dia apa? A B C G. Bodoh nengik X. Bodoh nengik. Ini memang bodoh nada X. Bodoh. Arya nada Arya A B C E minor G minor. Bodoh ya kan nadanya monina seboknya. Iya, mun nada nama dah. Mun nadanya singkok X dia aku tu. Coba nyanyi lu. Apa si filai saja yo? Iya, saya buru. Anak dia. Lopot. Hanya dia. Bona boteng tolok na bona. Colok na hanya dia. Tolok na bona. Canang kok colok na hanya dia. Banyak reng memang lagi lah. Apa? Selem le banyak. Ada. Apa nanti ada? Selem le rami lagi lah. Si Mayadona. Iya. Ada. Selebat. Mun si buat bona. Nyeper mele kalampi. Nyepi mayano na tao. Apa na tahu? Maye pao. Tina. Pao, saya karojak keluar. Maye yo kunan tak maye tayampi. Tidak deki pasti banyak reng mele. Doa. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Wa yadoin. Doa na berema. Oh ya ma tuana. A'udzu billahi ya na. Manter lancar rezekina. Amin. Manter banyak reng lemle. Amin. Manter banyak olena. Amin. Manter lancar kapi. Amin ya boy ya amin. Kau nang ayo ya cak. Iya, bana maring akan. Hah? Maring akan. Enggak. Sopluk tai akan di dapur. Enggak. Bak, boleh mana? Sopluk tai akan di dapur. Bang kau sayang akan sopluk ya. Sebo di dalam sopluk tai akan. Enggak, tion ada kila. Iya. Akan. Kau nang ayo ya. Bana kayak cukup nos deki. Iya. Bak. Ba, naim lagi cukup nos deki. Boleh meyakin aku aja tak boleh cukup nos. Hal. Cuma, Hah? apa mau tonton? Beli agak lebih. Mau tonton sepeda Apa mau tonton? nanti. Enggak, Odi. Ya, Odi ya. Nah, Odi. Mau tonton nggak? Wallahi man. Tiding dia bensin naik. Ya, tumpah. Eman, ya, lemah. Oh, beli ya? Oh, beli agak lebih dia. Ya. Ada, ya. Orang bensin naik, mana tahu. Kaya man, beli 1 liter ya, rak serak. Oh no. Lima tu ko kelap. Beniking cerai. Tapi jauh tu. Beniking cerai. Kat hemat. Kalau bensin larang. AM setore. Nah, kalau ini setore. Baju Dayana jaket saya boy. Sandai boye, oyeng mimia. Nah, di tay. Tayampi jaket saya boy. Contoh.
Ano? Sanday, kuya. Ano? Pada beli non. Jaket, taos, tayana. Saya boy pandok, kuya. Apa po yang kuya sa kuya? Oh, apa ya? Mari, mulai. Kuya, engkau pa namin. Mari lang ngar dia. Di sini tempatnya orang-orang yang mau menjual baju. Jangan berisik. Engkau saya cuya pa namin. Untuk Sandi ya. Sandi. Kung ako lah. Opo. Apa non? Kung namanya apa? Tayana, tayampi, saya boy, datit, atas, suntok, sanday. Bagus. Maya, apa po na? Selamat datang di toko kami, Pak. Pak AF juga maan. Pak AF. Kenapa na Pak AF? Kan nyaman AF setor. Pak AF juga maan. AF Mungkin Fendi AF. si Andi toko ni ka? AF. Kaula. Juga AF. Nyatanya belum. AF ni ka benih nyaman na kaula. Tapi nyaman na toko na AF store. Mungkin. Okay. Setor. Ini kan setor. Bo, citoy. Orang mau tahu. Oh, buat nak jual kelampi. Ya, jual kelampi ni TV tak mendeng je jual loh. Di Maya. Bo, benih tak mendeng ke ni ka. Ke ni ka distro. Ni ka distro ni ka. Tapi benih Indonesia ni ka. Rumah. Nang China. Ini kok. Ya, no boleh. Niko sana apa Niko? Ano? Sana. Jelas lagi. Tayana pandok. Julain lagi. Johnny tak impoy. Ni impor. Ni ka bahan na impor. Doi wine na doi. Hah? Doi wine na di. Jelas lagi Ron. Doi ano? Cok bote impoy ke ni ka doi buyu na pojo. Doi buyu na pojo. Seputus. Peye pon. Ini mah boleh pojo di aku ni. Coknya. Benih bola pojo. Kolek na pojo. Bener tak Ina coknya dia ni tak dia tahu je ya. Kolek na pojo, benih bulu na pojo. Ada bola buju. Oh pojo. Ada pojo bulu. Anu Niko ke sana apa? Ini kok. Boda sana. bodoh. Oh. Niko. Gon XL gitu. Hargana. XL ukuran na. Otoyan. Iya. Hargana 220. Niko. Iya. Niko. Impor mana apa? Impoy ni ka muni ka doi luar negeri tena. Ya Niko. Ni ka doi Saudi. Saudi. Doi koye na onta. Niko. Impoy. Gon. Jadi mah boleh kaos kolek na onta. Boh, mun doi Saudi kan toye na onta. Kata ini dia Sino ye joyo tak ya. Oh Niko berarti goreng ngekapor kekepi gitu. Bobonnya atapoy impoy. Hah? Impoy. Doi luar negeri. impor, Pak. Impor. Coba kada lem. Ada yang punya pengen apa? Punya. Silahkan masuk. Atas. Datet. Jaket nih kan sana apa? Niko. Kan sana apa nih? 145. Niko. Muni ka doi Thailand. Doi Thailand. Dari di mana? Doi Thailand. Oh, dari Thailand. Dari Thailand nih, Kak. Thailand. Ini kok. Kan sana apa? 145. Mau sini kok. Oh, deh kan Pak. Sini kok sini. Muya. Niko. Macam ni ka sano. Sani ye mayatos dupoyo. Niko. Impoy si Joe doi Amerika Sayatan. Dari kolek na apa, Relon? Ano doi koy na kontak. Doi koy na kontak. Ini udah kontak udah. Ini kelu. Kunjo punya dari bulu na gojo dari golen kentak nah be. Berarti kunjo ni kupan mapan berarti. Bajos impoy. Ini kok. Impoy bajos. Oke. Bagus. Bajos donteng ayo. Oh, bagus. Mon saya jalanan Niko. Ano?
Boyang pa ya tak. Ano, neka impor dari Australia nih kak. Hah? Australia. Iya, iya, Australia negara na. Oh, Australia. Hari ya sih mabrik ya, pabrik ke. Oh. Berarti niko anu borong luar kakapi Oh, boyang luarnya ji sepotus. Kunjo buat jual cin gerua. Cin, Ki. cin, apa cin? Cin. Benik cin. Benih jeans, oh lah jeans, jeans. Iya, Jeans. celana jeans. Ki kan bodoh kalau picin, Nih, kalau anak cin. Nih kak, Benik cin, benik cin. Tahu, gila. Arwah imbor anu dari golen akhirat roh. Jin. Kolek naherat dan Impor akhirat dulu deh. Kenapa? benih impor akhirat jeans. Nih kak kolek na bojo bodoh. Oh, ini kau membah dari bojo. Yang ku bangikir keganggu Kolek na benih bojo na. Dari saku bagusnya toko sini. Bayang-bayangnya dari kulit hewan semua. Bagus-bagus. Bangki pula nyari anu kok. Nampai nyamanat. Jas hujan. Jas. Jas ano, Jas hujan. jaket anti hujan. Parasit. Bok parasit ngacor anu sekolah parasit. Jelas lagi lon. Benih Pak Yasid cuyu. Benih parasit guru. Parasit. Oke, kini kau boleh melihat jas. Saya bisa yang kuyang siang, saya bekerja bisa. Bila ocon bisa, bila gereng bisa maksudnya. Oke, jaket Pak parasit. Yasid sepotus. Boleh tak melihat jaket dah parasit. Namanya meyek sini meyek Anu namanya na Pak Yasid. bahan na benih merek kelon. Bahan na Saya kerja nyebut Rasid. Amo sawan bula, mon Rasid gini kau. Bula ni kau sanak topo anak. anak toto. Tak terus melihat anu na Pak Rasid gini kau. Pak, Cak ada muda kira bula. Arya kacamata kucu lihat. Ini kau. Putu je. Kini kak bahan na parasit. Bula tak melihat bahan nasi dari anu na Pak Rasid. Ya tak, oh boy, cu anu Pak Yasid, cu apa na yo? Saya bahan na dari kolek na banyak. Mon ini kau cocok. Oh yang apa nak? Pokok sejak Pak Rasid. Mon Pak Rasid bula. Kini kak pele. Kini aberna Aniko bila kering bisa. bisa. Bila ojon yang kuing Bisa. Bisa. Siang bisa, malam bisa. Bisa. Subuh bisa. Bisa. Tidungnya bisa yang Rencana apa nih? 110 mul lema. Oh saya tak, saya tos buana. Apa? Ayah sepotus buana. Yang cuma ya. Anu. Saya tos boyong ye maya tos. Iya, padu boy, guna tambah 500. Kun 100 belum boleh lema. 500. Ye maya tos. Berarti nih kunja nih kok. Tak ada sejuta kan? Ada. Barang-barang ah. Bobona 1 juta kape. Mak tak jualan sejuta ke atas. Oh, kurang larang. Malah harap. Ayah sutang dia tiga tak. Monin ngadin jara bulan nih kau sana apa? Mereka cek bahan biasa, Pak. Tabur lon. Berapa? Ayah bahan yang biasa-biasa Bener saja. tiga nginter kembun bulan nih kau kan apa nih? Ini bahan tidak berkualitas ini, bukan tuit ini. Paling tidak ini 50.000 ini paling. Hah? 50.000. Saya tak. Dekat. Masalahnya tayang pina benih dari toyek na tebon. Mau ningat jalanan na bulan. Oh ni nak tayang na sa ano. Medyo ke ano ya. Ayah saya lembu ya. Lembu kan nih kau. Kain na sa lembu. Lembu ya. Ayah bagus mo niya tayang na tak. Dari kolek apa, Lun? Hah? Dari kolek apa? Ayah bisa munta na ano na ya na ano tak. Dari telur abonya. Ya bunyi. Pokok ayah hewan sebodoh tayo ya mun ya tak. Lon. Bona saya kemang sa lembu. Ayah. Jadi ya bunyi kain Apa bu? Tolong deh. Tahu Rena, kenapa nih kau mau ningat? Saya tos ya tak. Ongkoi sa kolik, Lon. Berapa? Terus bolong. Saya nggak beli telur lah.
Laseng. Tos dilaseng antem mun telur. Antem. Tos dua lo. Terus dua lo. Mun niko. Saikat. Saikat Berarti tu. tas petong bolo. Petong boyo. Petong bolo. Muda-muda. Mun etas. Tas tengku golek apa lu? Tas. Dengan gero-gero kan golek ya. Oh, Oke, niko. nikah golek nak gojo nikah. Kan apa? Nikah golek nak gojo. Saya tos saya tak. Saya tos untuk nyaman saya tos. Aniko. Njak ongkoi dia. Njak nyaman dia. Golek dia. Oke. Aniko bula mele bila na nenge anu nenge Dimas. coba gula mele aniko dari kolean gemuk. Toyak nak temuk untuk baik. Golek nak gemek anu. Muda golek nak Kolean gemek. boyo. Nyaman coba tengku lu berapa lu? Sabar lu. Saya tos tak. Wah nak Lah, jodoh. ni sur ongkoi we. Nah, Boyang pa tak? Yang jodoh boyang pa. Ketok lemak lah. Yang nyaman. betul lema. Ketok lemak. Tok ya mak lah. Hormat itu. Ketok lemak. Tok ya mak. Niko sekat. Saya tak tos du boyong. Oke. Tore, nyari. Pak terus nyari, Pak. Pak terus nyari. Pak terus. Nah ye. Bayang berkualitas. Anu, suap. Asin uri lur. Tenang. Toko ber-AC. Toko berkualitas ini ada AC-nya ini. Niko. Bermerek tapi murah. Makanya kalau ada teman-teman dia ada ke sini. Oke. Oke niko anu arti gula. Tore, sambil nyari, Pak. Nah, Sambil nyari. Biar sampean enjoy tarinya akan saya nyanyikan yadu. Ada ni lur. nyanyi. Apa sih biar caca? Hanya dia pun. Kunja. Wajah. Wah, maju ya. Mari. Oke. Sanape niko kantos Bola. bola niko. Koyo saitet. Saya ikut. Tong koyo emak. Oke. Berarti Ayah, dia atas toyang yema. 240 lemak. Dia atas pak koyo yema. Oke, wajar ya. Bah, maksudnya? Ulo, ada saya ke beliau kan. Koyo mana? Antara mele apa antara jual? Oke, bukan antara jual. Berarti tisi nabur mulai gelap. Terata warga nama. Kun ale langari ya. Oke, mula yang tadi saya ke beliau kan. Orang yang situ apa masa kayak ini? Ada koyo ya. Bujuri ya nak. Arya sih, bodi nak rega ya apa lun? Wah, ayah kan tado nang jinak naya. Naya ya tado na bejoyin na nisi. Nih, surjana. Oh, deh pak. Wajar. Kotak ni cengan ni. Ada. Tayar beli je. Nangis ni seda. Ria nangis kia mak. Ada biarnya Ria. Apa? Saya kan istri apa di dalam jeri ya nak. Ya. Nangis. Arya nangis dah. Langsung. Si sakit hati kok beni jeri ya. Nangis kia Arya. Manggono yo. Nangis tak. Kau nak kalau pilih itu lah. Siapa ya? Siapa ni seda. Wajar itu. Kenapa saya tangis saya? Nangis. Nangis. Biar ni kau mamang ke tu nak wajarin kalau pilih. Tak benar. Kalau pokok kalau pergi ni kau wajarin. Pak. Wajarin kau ni kau boleh kalau pergi. Masa jalan nak. Pak masa tak. Saya tak berjodoh. Minta bareng. Pak Jong. Dalam biangkan masa ikat. Masih ni ke 100 meter Pak Bolo. Masih ni ke pada baju. Masa okey mangkam biar. 100 ke. 200. Ada boleh Pak. Ada lah Jong. Kalau boleh boleh Pak. Jambur. Biar. Nak buat benetas saja kali.
Beri lon. Nangis sedar. Lagu kau dah boleh ke? Kalau lagu lagi apa boleh lagi? Tak boleh. Jom. Abon. Abon. Benda boleh ni ya Jom ya. Boleh lagu lagi. Dadah. Kau jauh ni jalan ya.